Ekitabo kya Nabbi Isaaya eshura y'ikumi-n'ibiri. Embabazi za Mukama aha bantu be. Ery'izooba muryagira muti, Mukama ninkusiima ahabw'okuba n'obu wangiriire ekiniga kikatuuba, mbwenu ngarwire omutima omunda. Reeba, Ruhanga niwe kujuna kwangye, ndyaguma nimwesiga, tinditiina, ahabw'okuba Mukama Yehova niwe maani gangye n'ekyeshongoro kyangye, kandi ahindukire okujunwa kwangye. Nikyo muriguma nimutahira amaizi omu maziba g'okujunwa mushemereirwe, kandi ery'izooba muryagira muti, musiime Mukama, mutakire izina rye, mubuzye omu mahanga ebyakozire, murangye izina rye kuririkuhimbisibwa. Mweshongorere Mukama eby'okumuhimbisa, ahabw'okuba akozire eby'ekitiinisa, ebyo bibugye ensi yoona. Iwe mutuuzi wa Sayuni we, teera akaari, oyeshongore ahabw'okushemererwa, ahabw'okuba orukwera wa Isirayiri ori omuri iwe ni mukuru.